Okay, asanong hari Sabat kumadati di insanan, asanong kaswabon, asanong kapagyampay dat iswa nga kabaktian kotbah dat kaswabon da Sabat tabay no. Nagi asanong kinapagyampayan dati di iswang dat kabaktian walay da hinggan no po dat kaswabon da Sabat tabay no. At ako pa katilambo sa iswang kabaktian kotbah tihom, orayan ako dat may dati angatay tambalot dami ampay dati sa kiranad asimbayan nilo okay? Miampay dat makinangaw ta kapag pagangatan dito ang pinemasmil dat sumundi ta ka kumakinarahingan katalib na pati ha misis at ka isang sambayang. Mogisusuay katapulimanay Torili mo Lito sinluwalay Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong itambalot Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko ilwan sinunod daw kadang katongo Yesus na sondihon Harmaso tako sanglunan Kosurot ako dinangaantakan Korun ginaw inpong sara Kada katongo haroy sondihon Haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko irad sinunong lang kadang kotongo Yesus na sondihon Haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko irwan sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon soko irad sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon kadang kotongo sondilo di Yesus. Kano misisa to kad iswang nasambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw tu miampay kagudahay iswang dat kabaktian na Sabat tabay no makiano yahay dat katilambus dati pagiramutan dahay maya iti internet gisambot sinondan to kamoyon ang tamodan diti pelajaran na kuswaban na may no berkatay nagit makikinangaw gisambo iyalo nga
kanu nagi dat sumadia mantada ginaw dila di pangukab menerima dan nuna pahit alambusan dahay isuang panambarasan dat sabat tabay no. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, sonong hari Sabat kumadati dan sanan. Hari Sabat nafad khotbah da pasal hari Sabat nga antakan hari Sabat nga masjid pansusuhay na takuri ge. Ina pahit kebaktian dat minsusuab nga ino pahit kaboborosan nga alamadas ge. Oloyo kano pa ka oloyo nga no kadit don suwe borasid arulan ipalan-palan ka bo no alihuan kun gari borasid tambalot idi no kadit oloyo idi memanang bo. Oke, jadi nga hari Sabat no pohom bahom manto ko dihit ayay no manangkus ke mogi kukuad anaruh iti pelajaran nga aku penombala no gisambo hingga nga kagala-gali di karikati 2 jam makakitanan lah nga harapon dat nang kasadia ngai to kono doa makan dat kadiham manusia bukan hidup dari nasi saja kadig tapi dengan firman kamu ulam iya di kapia kemana di makin ngono padi pelajaran kulum losan kamu nga sekira na po momen sa ito kakaraja isiso na kapia ginawunod it hiri na kapia pamusarahan no hiri na nga it ay na dihiri tujuan no at Taliban losan gi kadang-kadang pinsuhuan kapag na dit itambalot nga it karuhang kay tanganak may akan nga nakatali ni loson tumbayan to iti karuhan yan nga haray matit yan dige it makinangaw na pwede ko piyo nga tok alihuan nga di loson sarohon na dati murid-murid Tuhan Yesus miyampay dit haragay isoot ay kinapagyampayan nila di makinangaw isa anuluhan at aniba inapayat binarasahiri nga 5,000 laki-laki dewasa matipain suang tanganak apain suangit sawo ailan ng pira tanganakid di nga inapay naretan nga 5,000 laki-laki dewasa mantad po di timpun nila minakinangaw dito Tuhan Yesus sa mimboros khotbah gisambot sa dopon nga hiri kasari ulo iya di mahi mo napot kapiyad ayit makinangoboras kinarahingan di loson na pa di nga adi mo napot katu nga iya tinapatim tulon ta kayo bagyabo harait ititinan dati hara kaperluan sigo gad iho nga siyo dopok udit sisiyo dopok utiden do matudi nasantal kopi ya tadap iti kasadap tu siyo dop. Oke, jadi Sabat na pabay no insan po muburas ako osanong hari Sabat kumada ko insanan ogu mudi lang ngaran do kayo nga kulam hingga ngay tadan do kayo ndagi mantad gereja Talamason ku Tamarudu harapot ngaran isa gya ngaran gereja da ko tiasi Talamason numang ko harang ngaran gi napalapal badadi kinayon ako na bo haroy mantadat Tamparuli harmantadat ku Tamarudu jadi senang hari Sabat kumada kod insanan insan pemogiampay takod isuanggot kebaktian dat bayno mantad gereja kuharah tawaw ni pirait-rait osadu
mantad kudat topokon tamparuli kaltil. Okay, kapisanangan kumadatid insanan. Okay, bay na pa di nga. Ay, mantad ko, isay na pa dati nakampay isuang nakabaktian, SDM mission, melalui kapayan di Kasuaban bay, no? Ina po hit panambarasan nga, kinalimpupusan iti kabaktian, karait diti keluarga. Jadi, Yoho no pati maisa tayo lalaan ko ti pasalilat kemajuan dat ay internet ki ay sa tayo lalaan ko ti ay laan ko na po ham live kan po live not iyo not ti it share screen ka nga kuy kayo jadi pakayon to kan po dahit ilad kago ki nga adibay no share screen no po. Kamu po nga i-live di ko pwede ipaintapot di ko pwede paimpasi di ko pwede. Yo kayo nga paimpasi no nga inat tulis do kayo kung sikaw to mantado pa di ka pagyampay to ka di nimpun di 1 hari bulan gisam bodon do nga apurimanan ko dat itinapot kapag yampayan datid iswang nakabaktian iming susuwab te kay itit kotbah nga kapuriman ko harohot saling dati kay haro saling kadidi kasuabid de hari pagisisaan o kita ko na komen na kayo nga inapay akasupan ko oraitan ko dat iswang na pelajaran lah jadi puji Tuhan mantadin dat kinampayan na kayo mangumin ko pagi nga tanda na pa nga makinangaw okay? Ang puji Tuhan to ay ang asang kiwal ko wadahan dat yun do kaya nga asan na nga matid de asang kiwal pa nga tanda dat ay makinangaw masaraw ko di minihide missionary di 2007 hilot air manis antakan na pa di nga inapay ponsaradahay nga ay Pastor Matthew Mambo kang rajed membahas na di pasalit manusia jatuh ke dalam dosa gumu na di tuhot ko di ngat ya di tumagod-tagod nga di siya di ay iho di nga iti di no kadi orang putih di discourage kari kuna dadi manguhat kata sorow ko nga sigog kadit insandet pengka siyam sanyum madi siyam bagus ini budak kasya iri ni kaangkat-angkat ako ni bagus ini budak kagus siya gi nga kakuaan na pa bagus kasya nga gumu tuhot ka gumu na patuhot tanda dat ina na iti na patutak dati nga mamanaw kasya iyo kayo nga gumu boros gumu balangas na ko di na komen gumu pendapat hara idea hara cadangan tanda dat da kayo tutok nga mamanaw kada di Pastor Matthew okay? Jadi yo iti nga mantad ko komen da kayo hupan ako ni ko arikat nga ko mamusarawilat ilaman ko pa boroso nga sayra na pod aray tanda ko mantad komen da kayo kampay ko dat isang pelajaran tu hari kemudian sumbangan idea begarit dia di jadi puji Tuhan mantadit kaisisan dati iti na kemudian kaisisan jadi sahabat tabay no pelajaran po di dati nga karait dat keluarga bingkoring mang kudit guanggot sikap pemimbor say iti na pa keluarga impunan dati dat mantad dat ay so hindi mosas iti na pa keluarga nga impunan dati mantad dat piyambalutan kaubasan na pa nga miyambalot matigari ke
hinggot isay gulong manguntik iti tando ka iti kusay. May dada ko simbaro. Isay gulong manguntik tando ka kusay. Ino kayo pendapat. Anda doon po taruhay ko. Isay gulong manguntik tando ka kusay. Bawang. Oy, gumo paimpuli pamagunan ta kati. Ba, isay gulong manguntik tando ka kusay. Tampina Elbes. Minagulo ka kanton dagi. Kusay. Oh, kusay nga. Ay sa tando. Oh, tando idol. Miya na pagi. At tapat na po, ina pa'y gulong manguntik nga tando. Tando a gulong minanguntik. Ay, itinapatangando gi. Sera na pamamanaw hingga ngayon nga mangilumis. Mangilumis ti tangando gi. Magano na dit panusit turos. O manon do. Paitung gi. Mamanaw nando. O kita nando di kusay. Kuntikon nando di kusay. Nga tapat na nga itando gulo minanguntik tuminangin lumis gi. Ina pa dihi kusay di nga pinapatilambos na re. Itando amin nanimpun. Yan di ka. Kangam tigyad it ay miyagal ti pandapat ki. Ano pa miyagal nga tokom. Oy, kadidis. Oy, kadit ano pa dia ngawan nga okon murabus pa di pandapat ki. Miyagal na pa pandapatom. Iya, kam iriri no. Nga ano pa kapiyagal-agal pandapatom ba marab pa di cadangan ki. Nga kakitanan no pa nga tando magulod di ki. Kusay no pa nga papatilambos pa di pikuntikan. Kakita na di kusay nga tok alawaan gya di, alawa. O patilambusa na di siya pikuntikan dahiri. Enang ko gi. Pagumuan di tando gi, kagumuan di tando manguntik. Sa kira na pod angara ati tando mamanaw, isa di manguntik. Nga ulikan na ang alawa ilo. Ihati di kusay di nga tok. Uy, kan itaro di tiyo di gi. Bah. Kamayan na pa di nga isuang piat ti manguntik nga harati saling. Haro saling gi. Ako na pa ka alawa isumandak. Iti kusay nga ay manguntik. Nga uli karnad alawa isumandak manguntik di ti kusay. Jadi ina pa dihit istilah dit paribahasa Melayud parigi mencari timbah ka nga sala. Okay. Apa kayo pa kare? Okay. May to kakagu imbolaya ta kuri dadamot ta maganda to ka ditambalot nga sumuang. Iti na po iyati na po magihum ihumon ta ko na pangait kamoyan datid ang sonong. Ang sonong ihumon ta ko gi. Isa di manud ang arat. Mimang ang sonong ihumon ta ko. Jadi ina po sonong nga ihumon patut ta pa nga isya na pa nga sonong. Tu kapuriman isya iti na po sonong nga sonong. Kapuriman kano pod ay orohyan kod osonong tanda na po nga iya nga osonong iti kusay magihumbo osonong iti tando nga magihumid osonong kamoy na po nga ang osonong ito ko na po ti
tanduk kusay nga ang asanang nga na po. Tu asanang na pa ihuman no, iya nga asanang Jadi ang asanang nga na iti tanduk kusay ang asanang nga na po. Da patut da kapi okay. Jadi no padadi ihuman. Man no padadi kapi natagal la mamili tu kusay nga maghihum po asanang, tanduk nga maghihum asanang. Ang asanang nga na po ihuman to ko. Kaman na po nga, ang asanang po kapag irurubahan, di ba? Okay. Jadi, kung sikaw to, agumo iti, agumo da ko kapurimanan, agumo da ko tsadangan, okay? Tayo pagiti, no nga, agumo na mati kusay minabarasat, kusay magulo ka nga, hare mo barasat, tando o minagulo ka. Iyan na po tando minagulo, kadi nga, kapuriman nilad, alawa isumandak, kuntik ko, na di nga, may sumandak kami nanguntik nilad at tapat kapi, okay? Ito, kita dati nga, uy, ka, haruhi, uy, kautid di. Nga, kasawa na di nga, alawa pa di, dun na kaming ko, hintay di karuhang no di, sampaping ang nukas yun. Kulang pa, ang mamadun to nga mintang ka na, okay? Alawa, yung tiga di timpunan lah, okay? Iri pagid, sinawa no isyo, nga nalawaan ka pagi ma. Ini karuhang no haminaman sa diyan, kodok po dong tuwang. Isyo na hit, no kadidong malayo di. Dia layang membuatkan kau tidak lena tidur ka. Ngayon tayo karuhang no hom. Iya, may papodop do di laid kay misisinta no gigi. Milangad apa si kapitang atuong. Pukul 2, pukul 3. Manalipon naman kundo. Ito ay sa pagyan na handphone di laid. Inagiit manalipon ng SMS. Manalipon nando nga. Kay lokom na kura to arahyan ako say manalipon dat sumandakit misusuab. Kakuhaan na pa nga arahyan nila dat korango di borosit sumandak ko it nuride siodop it kapapasikan do todop pengkukura kau gad ikapapasikan do todop pengkukura boros do kayo akan tegi ako mamirod pangat katulog nagitunid mamirod nga ay kan it susuay nga to iri mo ti karohyan dito ako sa di mo kinangaway sumandakan kumbal laki gaki ayo pa si manda kasari jadi kasumandakan itanganak wagud pensuang hiti gurup nga iri mo ti karohyan di tanganak wagud di mo kinangaw iri pugid manalipon nga misusuhab do nga karohyan do karang audit itu ni susuway karanghan mo karang uyulo nga tukom ikumarat-karat nga sa rimuto ay mangko alimon daharang ay kadahad di karang audit iswa nga telepon paing koronay hari mo kumbang ay dengan po sao at yun di nga iya di makapi awayaan dit kagumuhan dati iya di ba iya nga kumbalo ko'y kawayat yun di iri pagid karay to ko inapait kumbala kawayat yun di nga akan ko kusay normal iri jadi iri nahi kantakan dat sarohon nakago dati nga kahangis to kasaro iya ko may karuhang man di ka nakaguguli yun di ka nakagod umbala di ka kagod monorita it misa sarita ko gad di dilaid lah tok iya na di kupit asado ko piya nga mo ay korikot ilod do may ambalot ka
Piro no do ko naik kredit at manalipawon di sao do ko dilahid. Kabagali ho pa do ringgit. Gisom ay batiri nga tok ay apasan mo nalipawon gi. Ay batiri nga po sambungan na panas ay kredit nga suwangan. O sa ombungan na kago. Ate yun deh. May dali suwa kira-kira piro na nahi dat minanalipon di lahit. Kasawa na gidi hom pakabuduhan na di. Inga kadi panguntik di lahit gi. Ko manggoro mati. Ino kadi. Haro iso pangkot bad orang ngokula. Di siya dat sarita. Iti napakagami sisinta iti nga kadi kusayom. Masikin na kun muti hote kadi kusay. Jadi iya naharata ko kadi kusay nga antakan na po di misisinta nagi nga kana kagad di sumanda kom so sweet kakagad. Masikin og muti hote nga iya naharata ko kadi kusay. Antakan na po di misisinta nga to. Sweet itu diki itu di ongis karangahan ba umbala di nakakawin masikin di kapay kusay nga tumugod di tando di ano di rohyan kaila ko no pada masikin kam ako ikinumawin dia kadit tando nga kadi kusay sinundan ti adi di misisinta to nagi nga so sweet kanu nagi ay pamaingatan iti so sweet ki kadang-kadang iti boras sa padati di misisinta nagi nga otari mo ano po gi masikin ako matiti nga yang penting gat ginawa bo ka otari mano ba iti di no kagaya lagu Jimmy Polikatid ay so walay ko ka nga palan-palante mo monsay kaharo no po iti pamalapis di mi kakawan lagi kakawin no madihom ay so na di so sweet ki nga no jadi salad man kago ulango. Okay harot dandan pa nga 11:37 haro hisuangan dati did it link dot survey dot otood ko amo miyang pa di pasangan do kayo ham may na do ko suangay ako na po olihuan pukul 2 balasam intanin da dati pero natulun dot sangat bahagia pero natulun do marasahannya sakadar bahagia pero no hit tidak bahagia pero no hit merasa malang dengan pasangan. Jadi main na po ako jawaban jujur tu aku ikaw kitam isay mo nuangin di ina po i-form na pakayan ko di ba ino nga kitam isay tulun da sinumuang ini jumlah akito jadi kada ko po da si dumuang tu ay ako ay lanom isay ko dan jawab dengan jujur tu akitab kinorahingan Oke, jadi may toko impunan na impunan na may pelajaran di ba? May toko patilang buso. Isa ino pa dati nakampay da isuanggot ay kebaktian keluarga KKR hilon SDM mission maya dat kapayan nga ogu muit cadangan-cadangan pengalaman-pengalaman di numan pintalango dari panambarasan ide nga iho nga ako ikapagyambay kasari la kadang-kadang nakasuang ako at tumbayaan ako dat isay na po yung nakasuang gahiri nga sakira na po tanakwago tayo kasumandak ko na kangamo mati ko piyari o gumunuhit icadangan-cadangan daharo ki paingkukurad supaya itinapo keluarga nga bahagia paingkurad ti pasangan do paingkampay ka soroho no nga aramay alumis sa daitid di nga
insahanan no po nga tupat ko po yung dalam mimpi to ka nang hiti mo. Dalam mimpi to ka nang hiti iti no po kaluharga datit iharo ko po yan idatid nandahom okon ka 100% to ko dat abahagya kasari haro no po tit pigagalan modop pa nga pigagalan ni mati kaubasan pa nga iti kusay godopon la miagal po doom pukulapan lagi nga milokoy modop kalatano ko na po to komkodop nga iti na po tongondo kadang-kadang pukul 12 pukul 1 pukodop Sera na po dad awalin daw mo daw pikaruhang nga no pagyadi man di sawo mintang ko to lipawon nga apasan may pangimburo nga bumantala di pitang atuong modop nga ako dopot alagad pa di kago garok alagad pa di kago garok kisawo oy iri na matu di kamuandat insomniahin dogi di kodop no nga aruhem oposik ano di milam modop oh iya jadi iri pang pigagalan mo ti iyo na po ang pukul dun na po lumatanam kodop ako osusa pukul 8 kodop pukul 7 mangwa kodop pukul 9 milam pukul 10 asal pa lumatanam kodok haran day ta sa aro kumausin dan coba pa awal ko piya kodok ilo mi karuhang nga iya di ko mandag nga iti piya kodok nga ingaton na dati dat kadang-kadang ko jumadid timpunan dat kapin sa duwan iti mi karuhang o bingodop po padi ka petiso asarod atong kiadan iti so boleh jadi dat apa sanis yo ngambo harodi minay hai kan harodi buayo rin umikot harodi buayo buayo na pakagyan no kagyan to ni buayo di I love you ngambo harodi minay hai kadit apa sad ni sawo kan na andia hoy ing corona jadi kaswayan yo nga aswayan ako na kapiyati misisinta la masaraw ko na di laidot minayahad sa minar di ba nga harotit sumandakot minanguntik doho nga iho nga manguntik ko ibagad di ba nga sumakay di bus isintakara ikanto ribo iti na pagya basit nga harget itirikohan daw digi hiri na podapan nga apat tulun hiri nomor 2 tulun karusi nomor 3 3 tulun karusi nomor 4 4 tulun 4 5 6 7 8 9 lebih kurang lah iri kau kuno di nga haratulun hiri sampaping itiri kohon ko nga ina pay sumandakit di nga hirid haradi kusung nga hirid dahuri nga duho tu hara na tulun mantad sampit pa duwa ngayon kung nakago iri kau ipanguntik ka bakari mo nga itin na pa misinta nga kadang-kadang nga ina pa hitindakan to ko nga kasuhang katutok itmiya galidit mustahil dah ka nga kawaya ta koy magi okay takod imoy papanganak dati la megal kay lataso orikot na po it ponobuhan lataso ipiahit no jadi karetan dit amu no akwati taso bo amu piatomod aku hati taso
nga antakan na po di masa mangawan katama na po dumoy tanod-tanod ititulon na misinta nga yun nupa yung kuuran pa nga aboro niyan na po sabab da sinta kaya jadi ino po nakapikaruhang ino po yung misinta ko nga yun kau naman apa duli nakanagin dogi nakakan ko no ka mo na alotasan ito hat natin digi akan body that I love you ka nga hanahanam harit ongoin duo ongoin tolu sanga daw amo pa ka boros sa sanga daw nga uhoton ako di mo boros sabay no suhay na timisinta oy miya galidit ino pa'y tindakan dati nga o kundi ko ikagumuan na kawayaon mo suhay no nga ilo na istimiwahil ang misintalo mo jadi muntak do kayo nakatilambos at piuhangan gisambo nakapikaruhang nakapisaw dati pundan dohom mbala nagyad mamaguli-guli mamusaraw yun piniuhangan dilaid nga atok ko aramay mo tinga otiti nga yaman man ako sarogi harohit yudi otiti nga yaman o kan pondad ungkit-ungkit ano disad ay kaulay to kan nga ay yudi mana dadi lokway dat yudi otiti nga yaman to tapurimanan to ko ba ino pay di lay dom itino ko mo yan dat may dating at pian dandan don na po ano purimanan kapi timoy dating mo tu suhay kapi kita itelepon tadawadaw nga milami hubong ino po matidihi musim surat papakayon iri no mo ti kapi misisintan tok aramay na kapi rig kuman kupatid aramay nga tulisan no surat pakiriman no harot nga sa minggo karikot nagi o mambasa nando nga tokom harot lu lambar apa ta lambar sa balamo nya balah nagi mutindor menulis ko na surat nga ruhan o pupusan asala isa perkataan nga hurakon po gi tulisan do kago asala hurak lagi tulen asala hurak lagi ay isang buko ay suhay no aramay no mati kapeti dilay dato sa roko itinapadi dando ay tadaw ko kito video call nga milad mangiri kirim ba gambar aramay akong may gali dilay pusmin nga haro kadang-kadang ipusmin nga na kita jadi saya dah kau hitid inad yad suay kau hangan no sigag ka nga ipusmin na jadi aga kakuan na pa nga ipusmin nga membuka di surat ngan basawo ipusmin nga membasa abasaom lopoton nandohom pasuhangan kagum gamon do it amo no tutunan dat nguman ukabay ngan napatako nakailah na di pusmin da sarita haranda masalad akuri nga papaluahanan dat ititulon papaluahanan da nga inapay pusmin am kailah na di sarita to nabuka gasyo hindi akong isyon do nga marapon dapat nga ujung-ujung kat kajadi na di pusmin aramay no kantakan dilay yun di ka pa mah kadang-kadang ipusmin nga muhangi dia nga siya paboboras iya nga kagud ay kapi iya muhangi di pusmin mo nga uli karena isyo na tempat nud papaboras sa luahan hati no sigog kadi nga uhang ka na di pusmin did yo did sigog kadi nga serasih kau di bo
purimon ka nga piuhang kau di kajadi nih sapira kirak main na jadi ini puji Tuhan tuh na jadi gisa mo den nga tok aramay pikaruhangan dako ge putong jalan ni posmin ay ge akan ka posmin na postgirl nga harmati ge postmin na pagyang untuk kakusay postgirl nga haroy putong jalan ge ay aswayan haro kumbala ko haro posmin mo aswayan ako na di posmin dat oy lah ano po si sarita togodon nga ko di sumandakot man bisa sunuda itu koy lah na po siya kakum amo magolim na siya nga paing kukuradid magolim bot 100% it borosan ko nga ay lan di posmin ako di kailan mangukabis di kapain kurang ha kasuhayan na po ba jadi tidak kira lah postmin ka postgirl ka jadilah puji Tuhan tuh na jadi nggak siyaw dah ko postmin postgirl tuh nawayaan ta ka na buti ba memang gak ata kay aga iti kapasyan dat paing kukura bagi haro hiit ina po hiit imani-manon dati nga haro hiit miya galidit akon ko iri dat ginoon to ko nga iri na jadi bagi nga atumbayaan ko ilaborasan di Joti tombine Joti hino kasari pasarawak ka kanda tombine Joti kadang-kadang got ay iti napatulon nga ibarasan ko la siyod ano kontak iti napapostmin dat kay lamango kabo surat nga mati asa nang hitiman kapi okay it paca manah magyari bo naman kapi milay matudungon dawa irid it sakiranod ilaan ki paca manah nga kajali ni madi. Ya, kadang-kadang i-postmin na suhon manulis sa surat iring digit suho. Magi susuay pati away anot ay lan ko piyo. Haron na hit postmin na ajadi, postmin na suhon manulis surat. Postmin na mambalas, postmin na pendapat. Magi susuay no po away anta ko Oke. Jadi man pa di dati pamamaju kagula nga paing kukura kau didit pinapatus kapian disinta ide haroy matigati kapi kuntik na bagi mi kuntik na nga apailanom iya kapiya karahian tu agumuy paminatid dit isumandak tay kay tanak wago no nga paing kukura kadi kapiya gisompot it pingamo pod ya ala ka jadi no di kapiya it saya pilih kau kadang ako iri taramay no ikaguhit iti popolambusat I love you ba iri nga suway na di laid ba iti napadandahom I love you ka sapi kusay nga I love you ka nga iya di tayo sito mod tu kinubasa na nga inapamati di laid popolambus ka na pod I love you nga it kodo popolambus ba iya matub po nga ginaw haradadi po borosan ko nga higirino nga atingkod ay iko ba no kamuhat nga asitok na diri no ano lanong pengkuro polambus wagi nga bayan no na I love you kam yan di taiso pengkuro ka na tao kay aramay jadi pengkukura ko gisamba ino pa dihit it pangunguntik na ko di nga pijadi na ko di saya pilih kau kadi hiri na dihit to kom aramay na di ko kapurimanan lagi sera na pa din nakajadi
ipiang balutan ko nga alumis aramay kopi koruhang nga aramay kumo tapoti tampinay bainis ang mahal na I love you delight kopi koruhang 1 taon 2 taon sigog kadi do korikot din ang 5 taon nga tumalu po dito karamayan na iso ang keluarga sa takatapod 1 taon 2 taon nam po kita kapiyari nga korikot po dito ang 5 taon 2 talutan to komumbal mo tidid harit kayong kakawa sa di suara ya di na rin ako nan na pa dati harat ya di hara kasari na pati keadaan megal dit iso ang keluarga ba to ka na bilang magidud hirid ni hara na po nga ilo na kumondat bunga-bunga ka po siya iso ang keluarga ilo ba yang penting gat pengkura tako dat kanud papatilambus papatanduli ang papaysisa kagut dit ay kagiratan iso ang keluarga ay haro nila tangana ko mo ipingkaras hare matu di papatamo balanga patamo ni gandi taraat nila dila sampah okay. Pukul 11.56 4 paminitam intangan to ko charta dat isa pero na dati bahagia jadi may po ako suangay hara 4 paminit timpo dati okay iswang na pod pikaruhangan kumayan ko harat manta ko harat talula umuiso gulungan yang bahagia tidak kiralad sangat bahagia atau bahagia kemudian merasa tiada kebahagiaan inapay kumataluh nga merasa perkawinan itu membawa malang dalam hidup gisamba ina pandahit kapurimanandat malangid nga minangigit di pitang kiadan okay. Jadi talo hilad imbulayan dati senjam to kanang matim timpunan lagi ay talo hilapoy nilam timpunan lagi nga senjam to kanang minangimbulay itinapakamoyan da bahagia sangat bahagia nga naretan na dati dito no kapuriman ka na po kasaraw ta ka di misisinta nagililahid irin bahagia hidi iya din bahagia umbal pag di kapikawin nga malu-malu haro pati malu-malu bo haro ngayon no nga ay kumikuman ko po di sawon no kalau-kalau ay si orohyan haro nga itir di makibanar pangay makijin pangay ya di ay timpunan ni diwagi manso nga inapay tangan do manso nga mananggonob pangay yung matigay sa pidudo manso kaman kuti imi karuhang manso isay na po imi karuhang akong balat ay sama-sama manso ba umbalan na ginda jadi napay kapikaruhang sama-sama manso nga mananggonob pangit o tingayaman pangay ya di mari di timpunan iri no hit kebahagiaan da opurimananta ko di antakan di mikawin nga akuri iti keluarga kano da papatilambusi di kebahagiaan gisam buat pira-pira tahun bahkan gisam ti kolohing gisam ti kapatay akuri silap-silap nga aiso ya kayo na pamikaruhang aso sarom opupurimanan ko kano kau pinapatilambusi sa kapurimanan di kebahagiaan di pikaruhangan di timpunon ang gisam mo doon do sarodo ko nano hida ko papatilambos
Kada pongo boros karuhang no iya sendiri. May daga imbulay iginaon sendiri. Kano iya dihinang ko ipikaruhangan ko di ka. Sendiri pasiling, sendiri pungut ki. Ini komon masing-masing susi piring lah ki. Jadi sekira no pohdot opuri manandud ino pa ipikaruhangan idi nga miagalidit tidak bahagia. Ang tanggung jawab nu namati papatanduli di kebahagiaan. Kada naharapi karuhang nud sonong udah gadit iya tisyo kanga sorohon padatim paing kuuroh takayati. Haron angkod iati no patinga ino pa tindakan dati nga kanuh dat papabahagia di karuhang. Sakira no pod opuriman nandud ino pa tindakan no nga kanud teka iswanggi landasan di kebahagiaan. Milaw na gidari haro tuntutan no kuma di karuhang gi. Ya di nagyari. Kapag gulo na po sekira na po saling mengasihi iya gya magulo gi. Kapuriman ka na po mengasihi ko milaw ka na manuntut ti karuhang haro dahil saling mengasihi dahiri. Nga sekira na po ramputak kaya nudi man no manuntut kasih man tadi karuhang no gi. Sedangkan da arat kaya lagumang ka na po no di man manuntuti karuhang lud asa nang isyo sedangkan iya nga lagumangi. Oke. Jadi rano po ti kantakan det awayaan dati ikaray ti lo bahagia. Dohon na po panumbayaan ng agay panumbayaan ko dat iti na po right ko bahagia nga ako rito ko dat ay kanong mangimbulay. May kung napakirim mo i-survey di tanggayangay di kosodop may na di siya simbaro hintay ko hito antakan na pa dihom isyo nagiot ayit numan ko pakirimay haro na waning ilo survey may ko pa intay intay to ko nukaswang. Okay. 44 pengundi merasa sangat bahagia. 30 orang dengan 68%. Saya bahagia. Hopada tulun dengan 23%. Saya kurang bahagia 4 orang dengan 9%. Oke.